Fatalo fatu ila ufafonga anga Samoa nei fo e sofou malo le soifua. Le tautua fai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al fafonga faopoponga wana tamua yene yaso. E tafa asoloane ile malama o le so, o whaatulanga sa vali o sa o le whaamnatuina o le selau tolu lima tausanga o le kolisi o le ulumuenga fau. O au sa vali o whaaloalo mai tausanga ese, ma whaasoloane ai ile sisina o le fua. Ile tai au nei ma whai ai le sauni ngā lotu, e peo na whaatulanga mai el polkalame o le so la vaia. O whaasolo i fuai ile whaapaia ina o le maafa manatu o le selau tolu sfulu lima tausanga. Whaatasiai maawala sa vali fau i Malua. O whawhiwhianga le sifo i vaenga tau o le neiansa o tapena ai ia leulumuenga fau mo vi inga o le kolisi. Whawhiwhianga mai teine pauta o le whawhiwhianga ma le kolisi o nuua sala ma le kolisi o malu fau. Ma whaasolo atu ai loa i le tau mawhitanga ai o whaalolonga mo le au wala au lia. Polkalame o le soe au fiai ma le pō le whai e le fiafina nei i le tau leono i le moto tūpulango le whakasa i songi. Tala tuli loa mai le ofisa o whai ngā pālota e o mai ana nafi le sono me ua si ane lava i lungal fai tau au whai o tangata wa uma ona le stala e pālota. I whaamomonga tu malo e lima sultasi o le tunuu e mawai tangata ngava ai pālota e le lua olu ono e toa selau se fulufitu wa whelua selau lua lima. Pei tai eo o mai ana nafi ua savali atu nei i le lima sulima fe lima selau le au whai o ilato wa uma ona le stala. O ngā luenga whaawau o whai anei ale ofisa pālota o whaamautu ai i tu malo. Vai maunga tasi lua tolu ma le wha. Ele i o lava i le afa o tangata pālota o nai tu malo umai ale stala. I wha maunga le ofisa pālota e o mai ana nafi mo vai maunga tasi. Mai le lima afe se lau tolu tasi na pālota le tausanga lua o lua tasi. Aina o le afe ono se lau ono sfulu o le stala le taiminei. Toe tolu afe wha se lau fitu sfulu ele i le stala. Vai maunga lua sa tolu afe lima se lau tolu sulfale lolo lua o lua tasi. Aina o le afe ma le fitu lima tangata o le stala. Vai maunga tolu, e ono afe lua se lau iwa lima le lato lolo le lua o lua tasi. Aina le lua afe se lau fitu sfulu iwa tangata o le stala. Vai maunga fa, e tolu afe fitu se lau le lato lolo le lua o lua tasi. Aina o le afe tolu se lau valu sfulu o le stala. Ma whaailoa mai ai e le komsina o le ofisa o pālota le fionga tole a foa. Tui a whelolo Alexander John Stanley. O le vai o sonei. O lo whaasolo ngā luenga le stala le ofisa o whainga pālota i nu e tu malo vai maunga ma le vai aso fau. O lo mai tawina le motua mau o lalo le numero tangata o lo anga iane whaatino la tau le stala. Ma ia whaamanatu tuai o tala le ofisa le iwa le tai au tapuni le valu le po a songa fua le ansfraile o le vai aso. Asto na itala le iwa le tai au i le whai le afia fifa apena foi i le ofisa i sa le longa i sa vai i tu la whainga luenga ma sani o le vai aso. O nei tau mo whainga uma o le awa noa mo la tau lo whainga ruenga a e o lo nofo i tu malo whaleata vai maunga ma so stangata la vau isi tu malo i le atunuu e a fifio mai whaiela to le stala i le ofisa munu. Mai alo le stala i vai maunga pe o na i ta ua anga ilo le ofisa whaatino le stala i savai.
Tapuni lo le lola i le stolus fulo se te malu olua lima. Ona whaasala lau loa lea o le lisi. Suafa o i latou e le i whaia le listala. E awhiwhio mai le ofisa e tutongi a latou sala tupe. E lua awheta la al tangata. E le i listala e tusamal tu la fono. Whai ngā pālota lua o tasiva. O le whamna tuina le lua sefulu tau sanga mua mua au o nanga to manga moe poponga tia po le Samoa Victim Support Group. Wa fuai fa taua mo tinana of tane malatou pisinisi. Ile vai asol nei uta penai a inga o Samoa fa taua fo ile sao tina ma fai ile marketi ile mama o le malo ia pia ile stofi nei antai au mele sfraile asa valu mele soiva o me. O le vasenga leo tinana of tane mai afio anga o upolu nei masavai iwo fai tau sanga. Talu ona o tupe mai fa manuianga. O le tamau a inga i tupe maua, ai o to mai e wha awa wai la tau pisinisi. O le proklamen of tane o le silea me tia le SVSG e tu iti ai, sa wanga o tina amwhana we ala le wha o ai o le tina no fale. Ia mwhai ai o na maua sono ia fo i sao le atina ino le ainga, ia mawai fo i se awa noa lo na leo i tonu whai alo na ainga, ma wha asolo atua i wha la pop tonga pe o nuu ma le au lotu. O le manketi o le proklamen of tane le stofi nei ma le saforaile, o se taunu unga manuia o le tasi o fofo i le tu ititia o sa wanga whaasanga i tinama whanau. Sa no ai le pristene o le to manga sili niulina jang i le ta u o ngā lue whaatasi o le atunu mai lawa i mātua pe o le tinama le tamai ati nae i le tausinga o ainga i a soifua fia le tamau ainga mai ona lava lima. O le maketi ai lua aso al porkalamen of tane lu mamauta o le malo. O sa umalava o le whaamna tuina o le lua se fultu sanga mua. O le au nanga al to manga moe popo ngā tia po le SVSG. E le ngataina whaamawai mai le fionga a whalo mawaenga titi mai a tafua. Malona tofinga minister o Kapeneta. Ntanga aluenga o pisinisi a la manuia ma Labour. Ai waia io eina nei o na molianga il whaamsinonga whaaitu malo il vai asol nei. O molianga e ao fiai. Le aveta avale mtautia ma le aveta avale whaatamala o mafuai se manuanga o nistangata. O le taununga leo le whaalavalavi tau avale na whaina le ta avale le malo sa whaafoe. E le li whaipula le tu malo a le pata i tu pai lalo. O le sunga whalo mawaenga titi mai atafua o le whaipule o le whainga malo a le fas. O ia leisi o le to asful lima lea o lo oi lalo le taitainga le malo o le fas. I le taimine i e ui wa wha mawai mai lona tofinga minister. Peita i e ui wa i oe le whaipule o na molianga. Ai silia le lua masina leo le a whaatalitali i le taimi e lau wai le whaasalanga mai le whaamasinonga. O le aso lua sfulvalo iu Leilua o lua lima le watolo atu iai. E le fionga le whaamsino, Judge Raymond Schuster, e toi vala a wailamta upu lea mō le tu ina mai o lana whaai unga. Samoa, o ta oto le tila lua ma le tila foli. Na sa afi ai le vaa o le malu o le sanga lala. Ina ua e ulu pu ule tangi wha saua la ua o nga peli. Le kolisi mawarunga le umuenga foli. O le taale na mamoo iai. Ina ia sili mo tura wha saua la au. Alea, ua utu ele matofu malemo i le alo mai leia. Le mana ona se e ina i le lipoi. Le tau masina na tau whailo i le vai o whangani nimo. Ua tatafi fita matutulu i le utumoe. Le neiwa o ai whanseu. Ai saai ma o malia. Awa ua tini pā o le uto. Ua tau le ai o tapalenga i vai. E mana tua pea i le loto upu i vai whanua o sātunu mafono. A whai e te iloa au i tunga mau, te manatua fo i oi si ulepa. A whiwhio mai, tala mai a ao, se i e tātou moli mawina ma pati patia le alofa maleanga le lei o le tua. I le wha amanatu ina o lona se lau tolus fulima tau sanga talu o na wha avaya lau polisi. Tama mateine o le pūloa. I e wha o Sofia pea mo e ngā luanga e ngā lue. Tau tua. Ma wha amati e lau kolisi e te wha amimelo iai. Whai maila na alava tau. A onga mo le vi ingo le atua. Le ulu mo e ngā fōulo sei. E le nuu e ngalo ai mea sa o masani.
Awa ele I fausia roma I se aso tasi. Whakatailau whakafongaanga le tautua whaiwhaipea le Samoa Entertainment TV mai Samoa, ili nei fo I tula, mana tamua.